HNK u Šibeniku. Sad kazalište se sad otvorilo, ima par mjeseci, koliko dugo nije radilo baš na lokaciji, 1 godinu dana, tako nešto? Mi smo 1 godinu dana da imali A šta ste radili kroz to vrijeme? Ste išli na druge gradove ili, mislim... Ne, mislim, ja sam radila svaki dan, ja? Imali smo naše probe dramskog studija, sada je to već veliki broj djece, bili smo dislocirani i stvarno moram iskoristiti neku priliku da se zahvalim gimnaziji koja nam je ustupila prostor gdje su bile probe, Šibenskoj glazbi u kojoj smo isto tako imali probe neka dramskog studija iz kojeg je onda Galerija Matija, ona nam je, tako da smo stalno negdje šetali po gradu, imali probe na raznim mjestima, tako da nisam ne radila godinu dana. Da, nisam to ni mislio, da, nije da si ne mislim da se tu pravdam kao, mi smo neradnici, nego da, radili smo jako, jako puno i zapravo iz svega toga izašla